Shemai, it's wonderful to be here up in North Wales, and we're a group Llanelli Menai's new Coleg Menai campus in Bangor. And we're here today because we're launching our Early Insights report. Pwrpas yn negeseuon buan ni ydy rhoi darlun I ddarparwyr o'r gwaith arolygu da ni wedi bod yn neud dros y flwyddyn academaidd dwytha. If you see the context of no summative gradings within this different approach of trying to get schools to improve continuously, I think it'll be a positive step. Ie, mae'n gret cael Estyn yma heddiw yma I ddangos y campws arbennig newydd yma sydd gynnon ni yn Bangor, ac yn gyfle hefyd i'n staff a'n dysgwyr ni I gael holi Estyn ynglŷn â be mae'r broses arolygu yn edrych fel yng Nghymru. Ar y gwefan, mae yna gyfle I bobl yn difewn I bob sector a edrych ar y prif gryfderau, me sydd I gwella, chydig o gyfeiriadau tuag at yr argymhellion y ddaru ni fel arolygwyr I rhoi yn ystod yr arolygiadau hynny, a hefyd sampl o arferion da a welwyd yn ystod y sector. Fel fi wedi, mae'r Gymraeg I bawb, a fi credu bod ni'n dathlu a defnyddio'r Gymraeg na pa bynnag lefel sydd gyda ni, ond hefyd bod ni'n cydweithio I sicrhau bod dyluniant a wedyn welliant yn medra I bawb a'r hyder I ddefnyddio'r iaith ac y grau'r siaradwyr na erbyn 2050. Thank you to Group Llanelli Menai for welcoming us to their campus today. We had a look around this brand new campus to look at all the fantastic facilities, and we've also welcomed questions from staff and from learners about our work. It's been lovely to be able to launch our Early Insights report today at this facility. I hope you find the report useful. I hope you read it. Let us know if you find it useful, but please go to the website, have a look, and hopefully it'll be of use. Diolch.